Mataw-taw purana ro, ang kanase di aru baru maparenta ku Mesir, ia de naisengi Yusuf. Maka dani ku pakamponge, bahayana ya roto Israel liwa ni egana na magaloto ase dingenna. Maka singin na rekosapa kilala kwa mengide na pede tatamba mega. Jakama yang kay bali musuki na mase ditoy ya roto Israel mewaki na palari pole ku kampong ewe. Makuniro makani manoro to Mesir kwa mengi pak jama pasay to Israel Nek burtoni pirau kota yai pancaji atarongandre, ia naretu pitong si bawa Rameses. Ia kia pede ipanda sarase to Israel pede tatamba toy egana, na metauni to Mesir Jaji ta pede ipanda sarasa ni to Israel Jaji mak bere ni parenta pirau kusinina pa kamponge makada, sinina anana urane yana jajange to Ibranie abia manangi kusaloe. Ia kia anana makunreye apesan ni tuwo. Yaro watue engka to malabinenge poleku suku Lewi. Nama tampu ni yaro makunreye napa jajang anak urane. Naitana nama kada magarta senna yaro ananae nasukbuni telumpulang etana. Ia kia nasabak dena na ules sukbui jaji mala ni se di baku napa nalapiki kamalo kwa mengide na tamewai na napalewu ni yaro ananae kuilalena napa napalenne kuwaye ia naritu ko le na walai yang kai kuirina salonil nang katoy kakamakun rene yaro ananae tetto mabela-bela pole kuon rongero meloy misengi aga matu kajajakwan rinna purero angkani anak makun rena pirau melo cemme kusaloe na iya atana jokka-jokkai kuwiri saloe tapeng kabaku naita anak na pirau kele na walai jaji na suro ni atana lokam malai watuna na buka bakue anak na pirau naita ni angka anak-anak teriku ilalena na meseni bakbuana mitai maka dani tete ni anak tu Ibrani yai na napalokka ni makutana kakana yaro ananae ko anak na pirau makada telor nga gapwa jokka mo liraki makunri Ibrani ko mengi na pasusunga ki iyai ananae mapebali ni anak na pirau makada makasiya tu jokka no mo liraka jokka ni ananae ro moli indokna makada ni anak na pirau ku indokna ananae ro ala ni iyai ananae mu pasusunga ka walepo saro jaji ala ni yaro ananae ku indokna na pasusui malopolopona na yaro ananae na palesu ni ku anak na pirau. Na yaro anak na pirau na lana ni. Na leto ni asam Musa na saba makadai walay pole kuwaye. Engkase dia so waktu na malopo ni Musa masuni mewe siruntu pada nato Ibrani si bawa mitai an rasa-rasan na ipak jama. Na inapanaita ni makada engka pada nato Ibrani ibarasa aku se dia to Mesir. Makita matulili ni Musa. Naitana na makadade gaga tau mitai. Nauno ni yaro to Mesir napa na subu ujuna kuilalena kasi Watuna na kalinga pirau pasalengero sapa ni lalem melo munoy Musa. Ia kia lari wi Musa pole kilo na pirau na lokka ni kutana Midian. Letu na nakuro tudangi kusadena bujunge. Matau-tau purana kajajangero mate ni aruna Mesir. Ia kia bangsa Israel tete imasesa na saba ipase mak jama. Gora-gora ni melo tulu kupuang Allah Ta'ala na saba ipanda sarasai. Yang kalinga ni saat dan na kupuang Allah Ta'ala na naingaran ni asi jancingan na ku Ibrahim, Ishak, si bawa Yakub. Makuniro jampangin ni bangsa Israel kupuang Allah Ta'ala si bawa melo ni tulungi. Engkase di waktu na makampi Musa na paleto ni bembe na matuan na kupada kasi gangkana letuk ku bulu hore ia naritu buluna puang Allah Ta'ala. Tapangkai maleka na puange mapitangi alena kuilalena lo api ku aju-kajunge ia kia yero aju-kajunge dena andre api.
Naitana na puange makada makdepei Musa, mangokbini pole kutengana aju kajunge makada, Musa, Musa. Mapebali ni Musa, iye puang. Makada ni puang Allah Ta'ala, aja mo ada pelak de. Ludungi sandalakmu, nasabak tanaya mondro ye tetong, ia naritu tanah mapacing. Maka datoi, ia na puang Allah Ta'ala yana sompai ambokmu. Ia naritu Allah Ta'ala na Ibrahim, Ishak, sibawa Yakub. Na ia Musa, na tutu ni tapana, nasabak metawi mitai puang Allah Ta'ala. Maka dasi puange, wiseni asusana umakku ku tanah Mesir. Urani wita sibawa yang kelinga saat dana ipan rasa-rasa kuro. Jadi maka kuange, mailoka suro ko joka mangolo ku pirau, napa mutiwi masu umakku. Ia naritu to Israel pole ku tanah Mesir. Ia kia makade Musa ku puang Allah Ta'ala, niga kasih atata he puang. Nei suro ka joka mangolo ku pirau si bawa tiwi masu to Israel pole ku tanah Mesir. Maka datoi Musa, ia ku joka ka pudangi to Israel makada puang Allah Ta'ala yana sompai nene-nenemu suro ka joka ku iko. Aga na upudangi na reko makutane makada niga asenna. Mapebali ni puang Allah Ta'ala makada, iya na yang kai. Makada toy, makuhe mu pudangi to Israel yang kai suro ka joka kuiko. Napa makade Musa ku puange, magani ya kudena matepe to Israel kuia si bawa denelo mengkelingi adaku. Magani ya ku makadai, deneng kena pitangi alena puange kuiko. Makada ni puange, aga ya tu makatening. Mapebali ni Musa makada tekeng. Makada si puange, apiangi no kutanai. Napian ni Musa ro tekenge, tepamanca ji ulani. Lari ni Musa. Ia kia makade puange, tikengi ikokna. Jadi na tiken ni Musa ikokna ya roulae, na manca ji teken ni paima kujarinna. Maka datoi puange, pegau ni makro kuang mengi nama tepe to Israel maka da puange. Allah Ta'ala yana sompai nenemu Ibrahim, Ishak, siba Yakub, urai na pitang alena kuiko. Ia kia maka da si Musa ku puange, o puang, tenia ka to macamak bicara, mapamula riolo na rapi maka kuange, watuta engka mak bicara ko tatae, tetek matane temukku. Maka da si Musa, o puang, tak dampe ngeka, aja na iya, sapani lainge, ia makawat dinge tasuro. Jadi macai ni puange ku Musa, maka dani, waseng engka podoranemu ya seharum, wisem maka da macamak bicara, si bawang katoni joka melo mewa ku siruntu, na maranu senai matu nareko naitako. Harum matu wakeleki ko mak bicara ku bangsero, alena peletu ke ko adamu. Na iyai ko, napapada-pada ko puang Allah Ta'ala, mupak gurui aga melo enapau.